to say ye boy ye doggy me free kumase and I be call and cry anajo. Me see ya me call ye me drew a hono. Na bibia koso. And I may imagine say ababa away or pemi or how or pasi a J or Jim a japade if you kwabe na fa so video ya hu say ye boy ye doggy. The woman say abrebiano if you tetea ye try yin me obi a me da efie no street light wo iti ya me dundum a chirin kane ni nyina. Na tinted glass nso say ye dum kane no wo achiri na wo inside ya light wo ho a de ekoso bia no ena biaye nso a said the Mississippi a dino fire no. So oh ya ho and I said me too quiet na me ba me bebo main gate ni mu a. Oh baby I dana untimi enti. Di abribia no me fa eye glass na chi. Na glass na chi ho nso e ho na mpa no e wo. Eti udru a hu se omoye na otwe o camera na se kwan be na fa so. Me pa cho de kwaye ne se me de me camera na video ye. Me wie ye no. And I'm a coda a down fufru. And we are sure say video no or phone so. We are sure. When him say any allowed say obe publish it or be naked video. Now no dey na ye ma kwan me de to so na be man she trouser on run ho. Enu nti na enya kwan de to so but we now say doggy na ye say wo ma wuro mo ho nyina na say say. Me pa cho de sie ekoba ye ni. Ebra me duru ho no. Na be ma no ene oba no omu be odu nyina awro wo mo ho a. Se oma ya wiu sa fe no mu be you eti madi bo so e wo glass na oba no ati me kasa ansana oye dey omu e so anti akuyamba cho sa asema okunu kama mini camera on chen yampa me pese me se ne akonya beba meba mami mi sa oyire meba oba pa yeah me too me obi a mani da fom pa se ne da no obetena o kan se me yekusase ni no me yekusase ni ba me maame yakusa wan pusi ni nampa Dabi meba doggy asem na o kan ye beba kusa asem no so doggy asem na o kan e no kre asem o kan no me medwene ho a nensam obetena o kan ye nyina no meba ma ye sesie we kura de sesie na o kan ti me emre no so na unim se woni be ma da dem ma okuna video da minim Bema video no ha. He who alleges must prove. Ye video no me hwe e wa ha say but me fan to afide no so. Producer fama me na me hwe mo fa phone ni mra. Ma me kasa metie o. Se me sesi ametu we. Efi 4 years about 3 years ni. Se me ye bibi a me ni kunu. Adentia. Se topoku agya me akwawale oba afofra ye wedding e wo Roman asore de. Na okwaware oba afofra no wo de no magu no. Me bra pen enu nti me bra agya abusiafo amamre se no onimu no me de naba nti mpacho maya amamre agu awade na na se munyangu no na be pese me wale ni gu baaye no esese mo meba de aware gu ne baaye no ba pa me mo akasa bebre wo kwan wa ba me pese me hu se woni se topoku aware no meba agu ana se wo ho maya amamre a ye di gu aware agu no ono na agu awale no kwan ben so oburu obominua me pictures obo me nua me ko hu kan ya oboro me picture no wo okay phone no obodua sesen obo me dua se me fa da chi se me fa na chi a se me fa na chi a me wu ana wa woro no ho naked nyina nsuo bi da ye suo na no na hyase na aduabo ne de ba mu no me ne da ho ba bi a ye ti kɔ no e ho na ode ne nan akɔ eti o person ne me have sex wi a no wadane ne ho no ne me have sex wi a no de ne ti akɔ ba bi a me nan wo no okoso aye sa de na fe de e buru madwen ene menti ase so ena me bisan se daddy se ne wo ne me se da no menti ase o ena o se e ya akwankyira a opeso ohu se me fa na chi ana me fa na chi na me se me fa wachi a wakan be si na me hunu emu nyina so bia wo wale me fira busiam wo kofa me fira busiam se me ya ade bi ne enya wo ho kwan se wo de me koma busiam ba wo ntimi fa wo pe enye de wo pe enye akwanche yes happen o se sa de bia sei no aboro so etu okoda ho no mo no me wo ho no ma na me da me bedroom na me ne da mu otu ye no ena me hu se noise bi ikoso ena me sorry na me kota gate no aworo no ho nyina ena okuta chi ena na odi bodua no eti na me nim se duabo no ebe so odem ho no mo a me hu ye no no wapia bonten eti hu bo me na video na me kuta me de video me se na wiase hu se ma ye den na dedi okumi bone be na maye bibi kura se me obi di hye e wo se wo de me ko eti me di na chikodu nso no no tena nso no mo ne be ma ne bibi agusu no de tena abo no so e na ohwie obo dua no ye no de kosu ano to so e na ohwie nsa no gusu nto ye se wo ba no e na me se daddy
wako bo medua na oba wo san wo humedi ameku eti me yasa medua na ofa aba toye aba no ko fa me na ansa na ko bo fo me ko todwe manimu nyina wo te picture manimu nyina wo picture no wo ma shawe o so me tin we say kidi enta ho na me ko fa police for by no kwan ya man de me fa so no enya ba ako na enya mienu we ya so ani no me de ahyase na nkasa beba we de man hwe ya papa yi obekumi se me ma police for ye den ebem ana me ma police for be chi no ko ye ana me frɛ ma busiafo ana nana no so say duabɔ de ono na sa aso so de ye mbodua eti jesu oto dwan ne hina ni akokɔ no mo da ne dua no bone be na maye eno ontimi mbo obi amane no ontimi nkɔbɔ ma busiafo amane no ontimi fa ne pɛ de bɔ medua to mo da ne dua no we na me se masa me no wako ya jai ya ko ya jai we nko ade mintimi wale bi dua bonko ade mintimi wale bi se me na me bɔ odua enka wabusiafo omo mpene se awale ne enkoso efise wo ya kanni wo so mo akanfo mo chiri dua bɔ eti se wo ya me bibi na ya me ya wabusiafo na mekɔ akɔbɔ o mamane mintimi mfa me pɛ embo odua eti dua bɔ no nko ade papa e sune awale no mintimi bi ma frɛ mabusiafo aka kyerɛ mo se abusiafo no so se wo wale me kɔ ye no mfa case bi am meka kyerɛ mo se modeshia na me de no koye ne sei na so onyankɔbɔ okwadu bia nkyerɛ busua ne da nkyerɛ busua da first de na aduabɔ na eniema bebre ekoso but me no me ye madwen sɛ me mia mania atena awale na se ba sela na ekoso but de ebe koso ade awale guo ne ba ye ne ye duabɔ no nti oba be ma na tisika kwaye ho ade amamre bia so woye wadi wachi akokrom akwaye eti se woye wade na so wani nya aware no ho bie mu a anamo ese utuo ne se mo behwe na moya amamre ade agu aware no se ye ka amamre a enye se bia mokwaye mokotwa nkokɔ mokogu nsane ade no eno ne amamre ba ye tena se ye se aware egu nkuro ye tena se di asem ye wi a ye se awade ye gu no moya sa amamre ne de agu aware no me kan say me wale bi meba sa asem we na meba ya no wi ya memo akọ meba wi ya memo akọ de no so sa amamre no maye meba mi bisa question a men's kepe nya de wo pe mesra meba ma me nya botre ma me de ma bisa no wi ya no wi ya memo akọ de no so amamre no me kusasi ni mamamre no be ma ne ka say me ka say me wale bi na be ma no so gitum so wale bi mu a me ni amamre bi ye nya bibia senka otua nantwi a ena menini ni ba na okwaware no ka kire ne se giso otue nantwie no wantua oya amamre ni wiye no me papa ne se o mame nko amamre ni ye se wakotu obi etirisan e wo ye ya amamre ni de okoye no e ye se wakotu obi tirisan na se ne ye kokokko eti ye no wiye no me father na okoye me wade ma ne so no mu se o mane nko na amamre na nantwie no ena me brother na oye me machiri ba no ejigina mu se oya hoho ena oba ne de na aba to man chire ni me wonim omuchi me bra ne chire ni mu onim se woto na ntwie no wanto me bra ne na jigina mu se oya hoho na aba wabeyi na nim ama mo hu se modeshia no oni asemesi na yeden etie ene ya wochi no se onfa na ntwie nya den embra wa ha enya ade a obeyeden obenya nti bema wanya ho ade anya amamre ni nyina nwie no eba ne sen na opapa mo eka kire ne se ode wokɔ na se wuwu asabio enkɔ akirichiri obetimi apel kra bekura mpansa na obeba busia amane obi ani ho kan sa asem no kire ne da okay se topoku bua obi ani obeka kire obi se nkasa nkire pato enya no kure sabi o kasa no maye din o se obi anka me pato de wo munie me ntidi kuro bu kasa me brother sabi me be kano me ka say amamre ne ma no kura no me minim ade kode na ye kɔ no me yiri akua o de me kɔ no wan kan kire me say ye kotwa aboa bi anka me nkɔ na eno so mutwitwa emoa emo dane butu ni ade meba maninya no mame madam mama mre ne sa ne ma no wo ko se wo koye oba ho ade wo mbisa oba no mbisa oba no mama na wo oba nso so se be ma na misa wa wo na okoye ho ade o so kan kire no ye ho ade ni amamre na ye koye no eye de ni de ni ebeya nti obi sa de ni de ni ebeya ade no wan kan na nchi na kan se eya akukɔ odwan akonfem ena pito ba se wo ye wi a
eno no obetua nantwie ebi o mutimi je 3 ebi o muji 2 ebi o so o muji. Ti sa amamre no mo ye wie how many years na mo di jaye? Ye koye ne 2013. Ti sa time ni nyina be pim time a wo kasa mo ntam teye no na wo nim pefe sa amamre no wanya anwie so na ate aware na se. Me ka me bra ne ka na maka kire se onya abotre. Ye japade mpanyimfo ne de sebi omo de omo te soro aye ne ye wa ha. Ti japade na ye no nyame ya adom na se ye wi a me amagina mu na ya ba be de aka na ye de awi. Maame be pamcho metimi abe. Kasa meteo. Se maami e ka se ebra me koye ne ho ade no ye busa me nantwi a enya no kro eye toro esense corona mi komu me kura me nimu na se bi makosua mu amamre antekua asie na ade ne kokoye ho ade no eja me ba asie na ade koye ne o mokoye ho ade no na no mete kura na ye me won o se mokoye na sieye e na mutwa akokoti a obo na taba mu a na odai ya na mabom nsem no wonte kasa na no so abone nsem e no kre ma me nka no kre nkyerɛw ewia se ye we no kre eye ba akope draw so ye bibli nti ka no kre ne kyerɛ me ye sieye ana se nya sieye eye fie yem efia yesie obi wo ho debi efia wabua mebra wa yesie obi ofie oda mebra ne papa oba obi a wo kwan se yesie obi wo ne fie mebra ne papa etena ase eye me ho ade no owa mebacho efie o ne yesie obi wo ho so oba maybe say question anim question na maybe say no yima no memfa wada what must say wo de wunni medase na mutwa akokɔ ema ne bo na taba mu kɔdai ya ma mo bɔ mu nsam ema be me ya wonte kasa no so bɔ ni sa amamre no so kɔ so mede ne kɔye no asema me papa bi sa ka kyerɛ me sɛ ekua ante akokɔ de na mi bi sa sa amamre no ɛkɔ so amamre o ma twa akokɔ ye ku akokɔ eye pito no mo cheche nam ne mampanyimfo ya nti akokɔ ne bɔ ni mu ɛkɔdai ya ma mo bɔ mu nsam dabi nsambo bia wabua nti se woni bema amamra wo kan nyina no obia ne kuro mamamre enti se ukoye kotwa akokɔ ye den de wo pɛ ɛna akokɔ di akire me problem ne se anti akua sa wade no bema na bɔ odua waworo ne ho hwe wabɔ nkoto ɔde atwi fam abɔ odua wani nya wade ne ho a na wo se nka wugya wade na wugya ware nso so a ɛnya bema ne fie a wo ne nasie ɛna ade bema bɛba hɔ ne waba bɛda ɛno kora nya ba ofa ɛnya hɔ na se wo ne bema bɛda medofo pa maame awale no na me akua na enye me pene se megu awale no aduabo ne ba ya me ne abusiafo yegu so dwendwene kwan a ye be fa so no e na okowale so wonu no aduabo aba abufu aba wo ye den ya me obi de hye se me na mafom o se wo na wafom o aduabo aba mu no enibra aba abusian ne mu yewu ya no se ne brother no makowale oba wo ne kuro musabro no ma de ama no omo ka kire me mantie me da ho anopa no no adi videos a okoye oba no ho adi a eye fugu a me toto firi boko de bre no e na ohye na me fugu a me toto bre no a wo hye no eno na ohye de koye oba foforo ho adi e send videos ni nyina de gu nti o send videos ni ma na so kofa be ma ba fi ho e na me pese me fa be ma ko endi be ya yi me hu sa fe de baby awale no adu no me ye hwe ya enye bi me fi so de ne yira betena fi ho e na one ne yire ya che fie no me wo ho no aka kire me se wakwa wale awo etu de be ma ba fi ho me pa cho madam me ba enu na me pese mi hu mi jawa won sa me de bebre ono wo ka no wo de be ma ba fi ho na no video kra ode bre mu no so mo be hwa na me sister tinchen na be ma no so aworo na tare ne top o video na ni mu no me na me sha na be ma na aworo ne top dienti na be ma be aworo ne top ada oba mpa so onda me empa no ye me amedia nti dienti na be ma be aworo ne ho ada wo mpa so me ni kunu okay me ni kunu me tie me ni kunu past 3 years e ko 4 years me ni kunu se to poku ni ne yire ne tie wa cha ne yire ka wa mi no so cha ka wa ne bi enti me so me de me ho ato wo se me ni kunu be ma bi a wo pa me bia bra me ni kunu na se woni boy ana me so wo bi na asa wo ya advert say be ma me say see o ka se be ma mra menya be 10 na ama o enti ante agua o ka se o ka se bi ni kunu be ma bi a wo pa bi abra advert benya be 10 se sia me ni kunu kinsili kura wa ha ese to poku yire be chia me ma me jeso efisa wale nagu eti me ka che sister ne say me dofo pa wo ye roman ni no se an wo kunu be wale wo no o kan sen e na oso ono mpo de be ma no onimu no be ma na busiafo ne kan se omu nua be ma bi na wale egu nti no mo pe oba ye den ama no e na ono nso ye den opene ye na omo wale ye eto ono de
titru ni gina be ma no abusiafo ho omo bae se omo na beji awale se ye nua be ma no wo yere enso awale na ye den aguti mebam na mbisa ne se wuro ma asore dem ye no se an ana me se wuro ma asore dem ye wale mienu ana eno so there bi so okunu wa che wa mienu wa ye fie die na wasan ye asore de wo se an so okunu so de ka wa che no se an na me se me dofo pa efi ne ko no bema no menene ne ye be ye japade no wa frɛ na busia panya ma ya che japade no de media mame ono so tene die mu etimi wo hum ya e ma yem hihye bia se bia wo kra ne me na se bi ajaboku se wa busia pani aba wakwa ware na wo ne oyire dada ma che ma japade wo tene die mu no de mema dukura na beba ha ne sen Maame me da se pa se akofa asemo etesaba die wo mu nie eye oba akua eda me ware no eye ukua da sa ukua na ye birthday first birthday ye ne ho ade awie ye sa that day na oba akua ka kire me se miditi eye ne ya Dabi sasa mwe de na meba ofa me bre ni ntino last week o kan sasa mwe nyina nti nsa nkọ de ma me ko ware ede ma me no sabra me yare no me satam na oba bia enima kwemu me so me yare me yire ne yare ye me hwe mfie num ne akire sabi mpradias abosoma hodo ne kramofo ahodo a ode me course no eni nyina achi no bitintim aduru baabi no me so oba be gina ho me ba twotwa wonsem no so ma me why me bre ne ko why ode me ko kramonu bi ho sabi nko amusieye enko fa obi a wawu atofuwo me nko fa enete a ye de sie no eni dua esi ho me ntu di nhini na sabre na me yiri na ya hono de hye me kwa me ne obi enko me kwa fa saa ne ma no de ba eye no eti oba no sem won so kwese ye kofa obi a wawu atofu na ye de ne hu se esieye enna wo hoi we wawu atofu we ewuwu se we de ne hu yi de wo mu ni se wani mere ya wo be ka se bibia me ne samalena wo hwe esieye ho no ono na me koma ni sika metenkran me ye taxi driver ye ne ma o minim de yakobia utimi bribe samalema ne kire o se we eye mo kire ho no se bi nkotu funu ena me kire ne hyehyɛ ya ewo ho nyina enti mi duru ho no ɔse yɛsɛ me kwa ma me hwɛ machi ma me hwɛ manim na na we kɔ en wonkyem da bi o me hwɛ wachi me hwɛ wanim tu no we fa na benante ya no fom sɛ me kwa ma me twa bani hwɛ machi sɛ bibia ade twera ena me kɔkɔfa ne ma no so de ba ma me hwɛ wani ma me hwɛ machi sɛ bibia ade twera enti mi kɔ eye abusie ye ho no ana me papa no kɔ ka sɛ opanyi asɛm ato bi ni sɛ bi nya nipa ɛho akwaa bi na bepe eye asie ha enwie esisi ayi emu bi ni hini ɛna mepe ɛna na habai ɛna bia ya yesi nipa no anetia ɛwo ɛna mepe ni nyina wo yiri yare enti na onante sa ne yare enti ɛna ma metu sa na mo na sabi nia le fam no me hu se de me ye no mi wu a me enti bra no ne me pre ajapade ne nha me ba de ha me eye se osan ka kire ma kire se minim ne se wo wu a anase bibi to na ene na busuafo be hu se me ja no anase mi njae oba ku ya kansa asem no eye ya wada ade be chi ya wada ade be chi ma mi tie ne kakra me ba eye ya wada ade be chi fiada no obeka kire me se wahwe manimu a past 3 years ko 4 years ni twan sa wale ne begu wale ne ko na wale ne dia biem na wo san hwehwe firi me ho wakwa wale a hyekawa Roma asore de maguvela hyekawa wo san ba baby sama wale asem ana wo sa mamre ne ntwam so wo ye ready a enne ya se ye nko a me wo de ne beko matintenti akua se wagye atum sa aware na gu ana se wo ho awale bi eni mi so meti sa aware ni wo de a de se mo ya officially e kire sa wade agu no asa mo koya sa de no da bi asa mo hia anti ono na be fa madam me babusi sacrifice obi sa me na me ka kire don kwa ahie yakofa ya ko fifia malam krobra koyja malam krobra no mumbisa na sa kwankire we ya wo kire wo no adai boni bia enipa ne ho na me koye me ne won so na koye eye nsa wo mu ha eti bibi fufuro bia ni wa edi ananse se ye ko me so sa besine hwe se doku mami we ye nipa bia we ye jama mofo we sha abrabo si asifi enya ba bia hwe opani me ne to busa nsa titi ye hwan kofi ye hwan bisa no no titi ya titi sika kwa 7 million na di abra wontua ye minim se sa oba we ayo oba
oba ono no to hwe empa me ne da so me ne jaye no ma yi mpa na firi so se me ko fa be ma ko da mpa so bibi besi titi ena ye nipa maame yanum wone ne da ya sabi ne hutimi sane no sab ba we asem we ya kan we to twantro na oka kire o me ba oba na ka kire o so wone titi da etire ya wone me tira sia me ka se so won firi meti ba me da me jimenya ko ba ko pedi me ka se me bo bra we dua entities asem se no ma e no sta boku me ba anti akua me ba cho dua na so oboye na enam so mo ja aware no yesese bi utiri mu fan a enti amwanku adenti na e ma wuja aware no wo yo ba wakwa wale be ma no ko fa wo fra busia bi mu se oyi ade bi na nya be ma no wo ho kwan se okobo abusiafo amane ana krom ho no obi a wo ye ofelefo e bia papa sofo yiti hoyi wo de akoto sofo ye ni papa sofo me yire tu anamo bi a mani nya den enje ho maka eye ba ako mienu miensa maka wonte ase me hwe a wo na wo ye nyankopon enam sini wo man mu me de mensem ba be down no wa fra okunu na anyesa wa anyesa me mabusia mu nso a me bra na te ho no mo mfra me bra na mbisa me bra na me sister to mo mfra mbisa se wo de me complain abada koro pese mo me ba na mo be wale no ko ade chi a wo ne we akoda ade akua wan ni titi ni bra na madamfo wow me ni ye nyina na yetena se wiwo ne papa na to me second born no edin wow eti mo ana bra na so oyale enti ope obebi obesa ne ho yale ana me so me ni mai bi ba mama kan kire me mama kan kire me kunu na ansa na wo ba ankofa bibi foforo amba ena su yo brand be si Johnson no so wo me ka kire brand be si Johnson on na de ne ka akofa na okunu so wo ka kire ne se titi brand ko ya ko ningboko me meti wo me nim ningboko o de brand akọ ningboko ko da na idua e ko anto anya ma ko da na idua me nim ho e de brand ko ayi ningo pram bosom kase bi wo ho ye so ko ya brand se be bi mi tu ana mo ko ye e no mu body no e bi no bu body na ya resa no be bi mi tu ana ono di mi tu ana mo ko ye e bi no no atiefo mu tie me Baby, I'm tired na mo ko ya nsa na ma ewi eche o free machi se titi no de ne ba na watam ne de na to kam na wo de ni chi na be ma ne de ni sika ma o se fatu wo ma no 70 million na wadi ajaboku mbacho wan na ka kire o se oni titi da e na ne hu sane no o yire na kan ya na so bi na ka kire ne kure na bra me ka se akua asetia na me no tena tama na wo yare madam ente sa ebre ya mene na bra bo acha se ho na ya de estati se etowo na hu sakraye wo mu na woni wada woni na mu jidie bia wo eye wasemu enti no ofa unim ye bisa o question a wo kasa ne tentente ye hu ba bia kwa kwesi me say wo yire na ka kire o say titi ne da e na ne hu sane no me pa cho ane time no kansa asem ne kire o ebra me ka se so ne be ma bia na da e na o se o ene de me kasa de wo mu ne se titi ebra okunu eye ne mana papa no one ni jaye ni titi ene ye nipa one ne ye de enante ye na titi kura ko high dan o high store e wa adum e de ama no anti akua titi ye wo x onye me bibia oni titi nya hwe da anti akua oya madam fo onye me bibia oni ne nya hwe da hwe obetena se kofi ni watch man ni de entina me pese kofi susu e yo bia madam o hwe ba bia tena papa we to aso kasa mitio ajaboku meba ma mitio yire meba mitio papa we na metene bra fie wo ni nyina oba e obekan metene bra fie wo madoma enipa na metene so no ye kofi na me ko rent dan e na agent ne gi misika edwane ye etema me ho e be kire me ana me hu kofi no so ope me no so ono kura otifie bi mu but mine no wa abrochire ena ode na atena mu so onhwe fie no etimetimi ayi me niam betena ne nchen na me de aye den na me de apɛ dan ana me so yo me kotena kofi ne nchen eti papa yi e ba yi no be hu me wo efi ho satam na me ni kofi ne ye den e wo ho eti efi ho fo ne frɛ ne da ena me so me frɛ ne da eneja me wo mu ana me nya adan ena me tu kotena bo ho nti me tu kotena bo ho no me wo ho ana me hu se number bi frɛ me peke papa no so ma ba fi o ne so ni wona me so ho de se wonim se e ya ho kire bi na de me e betena ho nti ma fi ro akotena bo ho ena so oba me nchen na me so yo ena oba ye na me ko market mpo na me twen no na oba ye na tintin ne tietie o nyina se o pese obi sa me se me ni kofi ne da so wo wana yi no me so kofi de me ne na ye den ye jai ana so opese oye den o wale me na me so me ni obia nye den eni wo sesi aye kan ete so opese o wale me dia me mebisa maame no obra yire na me kwotena ne fi o mebisa ne nsem bi me bisa na maame no so
Bride or Ocaso betting aka answer straight at Cheremia, no oboa, if he say, a crown or bonnebra, or bonebra, Macumase had macran or bonebra, and to me, Samet Donadia, met me, Aquaba, so or no be Ginamu, a dear dance, your mammy, or Chinabi no be, Nipahunu. And a papa, 2 months, maybe I'm trying to talk 3 days time, on a papa buy. Also open on to buy or bed damn them 1 week. Mumbisa ne sasa atam na me age saying na mo 36 years o da me dem sa atam 1 week na me nko ame da me ti ame de me ho be ma bia bebo me punu mu da eti me ka che say daddy so wo so be wale me ma bo am ho pese me koto prot ba so wo so be wale ye nto prot na ye nsi dan enu mbo mbe bo aye ana o se okay me wo ana frɛ me so oba makonya prot no bi wo ba su huma manya prot mi yo ho but me pese me ye den me tuaka ana so otuaka mema wanwia sika na masama wabuo sika na mama cement sika ye den aka ho nti wo de tuaka but me de obi fie tena de me akua de me nya ready say metena obi fie bi etu oto prot me ne kasasa nti owie no de nencha edencha ne be kire me bisa ne say ho na me kan anwia sika ma no ana man kan abuo sika ma me ma na nwia anti akua ni bibi na no agaba ye wan kasa agapade no nyo no na ye ye o wase de wo kan nyina na no be kan ni nyina ba de wo kan say meba man ko fa be ma meba de wo kan say aware na gua anti akua meba wo ni be ma we tena ye na agapade be na won so waye me ye hwe wunya top plot there be container pen na my plot na container ni sisu no hwan dia ya quarter plot na na me say hwan dia me say hwan dia na de ama me say for container sia say kura nkrofo de omo niema sisi nti say nana na eje ejaboku asase na wo ka say nana ne de chair mo no on fa bibia nche ye na adanse wo mu say nipa wo twatra ya quarter plot no abesu on say waje atumi say abrante na ye frere say kofi no na me ne na wo ha woni na jai ansa na me dai kumasi tunkran small journey wutimi invite abrante ne ba me fie bibi woni so titi no so for net no bibi wo papa we tu so efisem twa papa we tu otwa na na kofi 36 years man temp na da 52 years emema be num yes if you we be na papa we so dey da kumasi and I'm starting some year research because e ho no try and no mo ka so enipa asmasi na nipa no we enipa asmasi am say oh sa and na sa ankrofo wo de wo mo ba me fie ama me no mo to nsa di ma boda ma be ma me no wote na ma san ko fa me for ma boy me no be to nsa di me no be ko ba wo se boda mi ko be sa di sabi wa free mo se to poku ade ya don mi ama wana ade ya don mi ama kama papa no jai de okeka no jai enokra na wa kasa me no osi jap ada na te go si fie ni de ma anya me na ma ye koye no ma anya me masem na ye adwuma na ye kan me sabi bread asa enye wo so nware mi a na mbisa na amamre eniema eya amamre no fabre mi bibia ni wa me de ma awale na gu ene kusasefo madaroma mesremo ene de Lawson TV mutie me kusasefo sa ware kusasi ni ba nese ofri wachi ni mema dida mo kasa masumo onse me ka se kofi wakete no onse fe de waje atu se kofi and husband ewi achire no kofi no eba mi fie eba di titi betra mi fie bora fe na mi nimu da me to nsa didi me de tra me ka mu akwa ba bibia na ni na se me yere se wo yo bi a wabo ade pei e ko wi achire asa na wo be kase titi aya ne mpana madaro makusase fo me sremo me to nsa from ba bibia obi a wo se kusase hiro gana panifo se ware kusase ni ba ye na ho ade awie no ofiri ba ma achi ene ni kunu no me de da wa fa me ankoda ko sa mama mratia madaro monso monsha na mofa yi entu aye kusasefo akua opaku wagumo nimu ase akua asa wagumo nimu wofiri bako tisom abusiam wagumo nimu ase akua yobia woni mema de wagumo kusasefo nimu ase sa me no de ye japade me de data na me de ye japade na obia me ware wana yare ye de do me ye japade okay Nyankopon be hu mobo enye fie asem na me ka me se so woni me jaya fa mamre ne ma enye bibia na me hwehwe wobusiafo atiefo mutio mo abani tia se de ni wuo ana odi atuga sem gana pa police fo mo ma babo me ho ban se de ababa wai oni me kasa wo se ni wuo na so obi kasa obeku a dia na abamre bu e kire dia na gana mra e kire sa madaro ma me srem mo more na me nya me fa ahudi ababa wai wo titi me wo ha me wo de member se ha me wo me akata me fie a me tie
madaro ma panyifo momoame be ma be na odi ne be ba dem awia okunu dem wa bada afidie ro na da so se be ma ne meda wo me dem ma na da hoyi se o challenge so de wo bodo keda ye bodo doggy no kusasi ni ba ye bodo doggy me de beto so am ya hwe wa kwa wale ashakawa eti me kodaka akwam ne e o papa waje utirade o papa waje utirade mu hwe o ni suba na no wada na die no atiefo ni suba ne ho ade nyam na me kototo ne ba o wo ho ade nyam na me kototo ne ma minya kusasi ni ona kira be sade sitie ana me sika ba wabusuafo enye 5 million am de ba wabusuafo efie seni efie du bienu ni akire ni me ye wo ho ade me ne wan twempana me ye wo ho ade me ne wan twempana wo na wo kira wabusia mu enye me wo papa enu nuanom na je niema sika kototo ne ma kasa bebre ba ya mo akasa die biem pa na kusasifo mama me so be free pusiga so ye dede kasa bebre ba ya mo akasa ye ne ho ade ye ne ho ade wo na ko tot me ya santini enyam na ko tot kusasifo e ho ade ne ba eye kojo a wati pipi so eye akua ni nua ba ma wore na ko tot amamre won kan chem se betua de ntie na se betua de ntie kura pa ese se me dan me no dam wo de ba ma ba no be bodogi ya cha na maje me dan ese so ba no be bodogi mini kunu me dan ese se wo de ba ma ba no be bodogi mini kunu ma wani ku wa wani egu afa ne ma ne brai eniema kusasifo mu ja wale amode ba mo famina me nkan sa hwe emoja na ye koye ma wale tisade ye ko eye abusumfie no sa ne ma no mena me maye fo nkola 9 mo meye nkola 9 o se ne maye fo nkola 9 obi ane ne kusasifo amamre no mo ye digu aware no mo meye utimi sore man kofa wa free ayi enipa na mde wo mo ba ye ba ye wo ho ade se kusasifo mo sore na mo nya ye ware mo na sore se me ne ba ma akoda ye jaya wona wakwa wale na wo yo ba bia wo kusasifo ani mo ajaboku eye kusasifo ani ajaboku me ya santinia me ya sisifo akam kwa wale o ma nya ho ade ma ya ho ade wo kusasi wo sika na wo wakapre me o de kasa oba de sade buni sade kusasifo ma bi dum sitia sabi ajaboku kusasifo ma moda roma mu ranko no wo kuba ni mo sia dwaman aden wo ya tamanfo no che wono mo no be ma mbacho te sen ofa ben ade no mame ofa mbacho ben we no mame ete sen ayo mbacho e fro sen e fra mahama wo de ne sister akua mini aba wonu aba ne akua kusanse amamre mu se be ma ya oba ho ade na aware ni gu ade na mamamre mu ye di gu aware no akra me ne se kusanse mamre mu no o ware ya first one ojan pito aponche me ka se waye ne ho ade waye sa confirm ni pito ni we na wie no sa aware ni gu a de na se mo ye me hu se akan amamre mu no sa aware egu a oba e de be ma ne nsa ekoma no so mo sinsan wo court ya court akwa kwetwetwam kusanse de na ya mo ye kire sa aware egu usanse de wotua nantwie ne dia ano de ye gene to mo se wa ware no so ti asio no wantua nantwie no amma busiafo na ngena ndia na akwa se bia kese ye gene to mo se no kuno de so awade jaye ba ahono de anihwe wo hono ma ere okay na se aware we na be ma se mejaye wo ba se mejaye no automatically no aware na gu ana sana mama mmiri mo kire ye kire be man se meba bisa o question de me pese mi hu ni ya no ma me mpacho sana te ana nya se onu na ntue na ntwe no aware no automatically agu enye se bia wantua na ntwe no nko a me kire ye kire ni se ye yere ye nuafo ya nya aso wo na okwafa na bae nti wo akwafa na aba no munim sa ware na guwa wo ware ne bia mu a fa do koma abusiafo ama wo mohuni sisi de mo ayede mo agya bibia okay tese abusiafo ne wo hemfa o mo ofie ehemfa esirem matinti ejapoku why you ready so obeko sirem mini problem ben mike ne mame me pato mini problem sa kwan no so ne fa na kusasefo ejai mema ya ware wo mu a
mini problem me be Mate antia me ba cho why you ready amamre no e no nyama eja tie dia meka no tie dia meka no wo kasa mu na kusase e na kusase oyiri ni dia kuya why you na kusase fo e na ade na be so yesa very bad no very bad menya sa men keka nsem sa asa eja me ba me mo abisa no asa opa say wo kan nsem e decide tribe ni nyina which is very bad eti boy yiri ni din e kan nsem na jai kusase no e kire sen boy yiri ni din kan nsem na jai kusase eti wo yiri bo dia wo bo din ejapoku won ka asantefo asa opa say the sign tribe ni nyina no e kire sen eno na e ma asem ye da na anti akua mba cho why ready say ukunu ka se munko sirem na munko gu aware na wo de ne be ko fie asa na asa obe bisa me no me ba cho why ready okay mate nti eja mba cho na asa ubisa wa konta na asem e di asema e person bisa na se wa ka se your sister na bojama wa chene ne ma bebre ho no mo bisa na ma say abusia ni ba na obo na amane bisa no na te wonchen no akonta hwan na obo na me pam chow makonta ya anu yie ni die wo mu ni say aba no wo yare yempo a na ye wuo no oba na ka kire me say awale na waba no sabi oni obia oyebusuani se eye yare o se ye de o me kwa akọbọ na mane busan se oyare efie num ni atie no busuani be na me ne kọbọ na mane se me yire na me be ware no oyare me nka se wuni abusia ante akua wo no ku na ye mame no branka sa akonta bitimu so ora ho pa desie tan eni enyan etimu ma ye nye abaware wo jaware enti no won kwakwa aware egu aye che japade be ma yi kende e medene se ohia wo ba no onsi ni fie eti se ensuo kura no ba to anaso osade ma no nomye e no si fie substantial contribution wono so ne chafa e wa japade ni mu etimu nko sirem na monko ya mamra ese na wo momra fie ejapade no se abusua pani abeche amacha ne nyina ye hu kwan be fa so ye de be fa na obai kofa ne be ma betena nkonko yese na meyire no e na ode be ma ba fie na sansensem ne nyina ntimunye de ese nyame na mi ja na ode na so oja me timi ma ya ready sam crofo a etwa so do me ko ware no na me tia ka skare ne ko me na ko tia ka skare nti on fa me ko no ko ja me ko me dia me ka za me ja no on fa me ko no ko ja me ase bia ni na won ja no wa ko wale no obuta fo hia wa Kwajo na odi anu ko ware sai apia ne papa no ware sai awale ngu ya Roma wo tumi ya bisa na wo be ma no ya be wale Roma fo mpanyimfo Roma so ya edimu enti se Roma fo de ya wale no o mo be ya wale ama o me wale ko akonta enti mo ma yenye de se e wo so wo be fia me ba anti akua de wo bre kan e kire se e wo se be ma ne ko sirem na official no mu ko gu aware no mo ma yemfa abufuo enya de ye se abufuo se ya de enti mo ma yenye na mamre kwan ne so na munko sirem enkonkogu ne se de be ya ebi ni sa one be ma e wo dem a wo sister kura wo abetwa video a na eda bonten no eti se moye no officially anti akua meba se moye no officially no obi ehun sa ware we agu a emema du kura na ade be ba wo dem a eya wo tonga so what you say eti yenye ne sa na nso nya wasum die no nso nya ne die ai munyina no you ready na ya say say wa ha say me ntime mfa ne nko me na me ko ye ne ho ade me nka se me ja ko fa me ko no ko ja ko ko bo mi ni ho me fa ne nko se me ko ja no Sabi asantifo amamere mu me ya asantimi so ba so gware wekunu biye ma oba na de ne ma ba be ma na busuam se me nware ubie na so waware so na wafo ba ye che ko meba so on fa me nko meba offer aden na won so wan twen ama ware no mangu anwia sa na so kwhye oba ka wa se me twen ya nka se kam dada kam nya de se nka medo na ba beta ado oba no ye nyame de waware no ye nyame ma ya sem anu ti na ma me ware da bi oba no enyanko onye oba no na doctor on na hwe o ya de o hwe me no ana ka tie say conditions mi ni di abonten enye ma bebere o chechire me no enne ma me ye dai me ko fa oba me de ware eti me ko hwini so me fa oba no enye se nenya wasumdwe me fa na me ya na ho ade because me nim say ma ware eti so de me be ko a o fa me ko no ko ja me odo be ko ye be hwe ho ase ye be to ase no ko ja me asem bia ni ho ka ka afidie ni mo oba ntimi fa be ma so wo be ma wo me dem ho no mo a enye wo yire ne me emba ho awale na gu onu wo yire na tie so wo pe a ye nko
abusiafo modesha na mbefa aye no ye dwamambo ni mintimi me de mo ade aye den abremu asem mfa na asem ko ajaboku yiri wani da so wo mo san pe no oba me papa oka jam sasa me tiefo ani ahwefo se bu betia kasa bebreba me kanya no enye ajapade ho asem ne ye ka me na minim amamere any moja makangu from enunti ena me see oba no onfa me nko no nko jamin enye japade ho asem enenye awale a wose wa jamin ene ha me asem ya me se ni se enye broken ha enye broken ha moja wifi enye broken ha onfa me nko na amamre na ye onfa me nko na onko yi amamre ni asa ajaboko ye antekua me de asundua asem na me kan o se wo de be ma be ba wo dem na wukuni onim sa ware ni nwi nti obetete wo no etima ye hwe ono ne dem ho me dem ho mebo no enya ne dem edan na busapan na ti abonten no ya che ama obia ye wo ne ma che na sa ne che me bra we ka ho ne che mate wo panimu na be kam ye siesia wo be che dan wo wasi dan bi won Canada en Canada pro to obusim da wo ye ko twini nyankopon be busa ono kana no wo ye mahi wo bra mi siesia ware nipa ne yare wo ba ya so ba be che dan kusa si ni we nyankopon be busa wo ya kusa se wo santire no wa konta no ni din mon ka santire no pa anunti ana me wa ba se sabi me ba do ma gadi be ma baba de ma na bo doggy me ma do ma gadi be ma baba de ma na bo doggy no shiniba kusase fo agu o mani mase menya be ka baba wo de me be sidan ame ya do baba doggy me ye prebe ni intra won se be sesra de ma waro wa hakura obi me responsible man ma war me obi me da ka mu no sidan wo tu be baba doggy obi me sidan ye baba doggy ana mimi ye kohini bi ye kohini akoma sidan ye baba doggy kusasi ni ba mi me sidan baba doggy wo ka chacha mi ye kohini wo ye fo te so me ma wo do be du opa say ye ma ya wo video so be ye pie wa ha kohini ba wo ye kohini pa wo pe won ya kasa yi mi wu na fa mi fie uni ya na ma na hor wana ebu sankra prato da wana ebu sankra prato boda o ka ka do di ka waro o ba su mo me pata mo me so ni mo ma me ategua dabi kana pa ni fo pa de me nya say Ghana panifo mo hwe de asie ababa wa kusasi ni ba no a o bodogi wodi kunachi no afa de wi ache no mo hwe de koso mi nya say to say your bodogi mi kasa wo nya adwuma o mi se wo free machi ni me ma de da ene me say empo wa otwa me yesa hane mo a ka me je osim yakusati na ampa ya ba puro wo dem hawo mo hu say de soro han sam sitie mo hu say de kusasi fo asem no me mo hu say de sitie atu trosam pass me mo ya de koso Ghana panifo mo mra ma jimi Ghana panifo mo mra ba bo esansa natini natini masidan abi ya ba bo do mo mi na wasi wabusa ai wabusa kra protora wa de beton kra sema u jewe wa de beton kra sema u kapre mi no ba o se me ajimi abecha asase obusi apanyin ka ho di na o ba bi ka wa ni apanyin obi ya de o ye ya kusase no azeba ba akua no amore na je ne ho de aye boko ho ade wa sia ye de ojan na ware ye de ojan na ware wo na ye wa mama ye de ojan na ware wa abte ko yo o so abu me Ghana panifo antekua Nana mo fa antekua mpie nana mo fa ni mpie mo fa ba ni mpie mame mo fa ba ni mpie mo fa ni mpie eye Nyankopon wona me boafo Ghana panifo ene afidie so panifo munyina mo kamom na mo amen tese se dia bo hwede yakoso ya eni ayedin
madam ma sremo eni die mo se de me kan ya me bua me bu ko toja o man pani Mahama madam mo muna muni mo amamra ni amane na se ko ware oba na se oba ya no ho ade na se oba ne de ba ma eba ono ankasa ne kuru de na se ko kan so oba bumi o studio ha Ghana panifo mu kubi mame ku wadi diabo abromiso Ghana panifo mu kubi mame o abromiso kusati fo ni kumi o chese kwayo mo de me faso de Ghana panifo me do base o man pani Mahama panifo aka bi ewo mu madaro mama kome mame ku we die Nyankopon de Ghana panifo ko kama koma na me kome mame de me kan se me boa adanse ya na de daso do me da mase Ghana panifo se ma tie bi sufre no ma hwa ama me ama asundwe ada de bia asundwe wo me da mase o man pani ni panifo Ghana panifo ane TV studio be sremo mu nyina mo ame na asundwe mra madaro mame da mase Asambeni. Ajapoku. Tenase. Fantia ku abreme. Fanere ne betenase mame. Toto atari ni mu. Fantia ku abetenase mame. Fantia ku mane metenase mame. Na senka bema ene sorry holdi oba seya enko oba ebeya ode na national television oba besia wetimi aso bema mu bema bo anti akuya betenase mame betenase anti akuya wanya ade o me pa cho mo fam che mama wanya ade o wanya de bako wanya de national television anti akuya oni bibi sanka bema ena sorry to share o so a enka sabi police gina ha o now me ba nyabotre mame nyabotre anti akuya nyabotre mame nkasa na oba basie timi so bema bo etwe bema enti se bema ikasa modi ne mpamro wo fia hwa na enyini national television o ewiase amansan nyina ehwe wo wapacha wa bonte wanye dan mu ha afi yetie o de na abeka bema ike no o me bema ike no kasa ne enti o me patie fo nyina bema ike no me patie fo nyina acho se de esi ye no eya akoma ena mai basa na eni kwa se basa na menye sa nipa ne so bi enti eye yawo na me de aye TV no so ekwa chichi me pa obi acho mu amote ha nyinara me pa mu nyina acho ena me pampanyimfo nyina acho makobu kotodwa apana na acho wo se manye ne eye bufuo ena eba ye na me yesa enti mo fa nche me be ma na ode sa di no so no anete wanimi ono de me mpa na acho adentia de bida dentia de wa ye me ne chance ono mo mepa me macho nya me na mepa na acho mo de esese me de because physical abuse and our abuse no madam so wonu obi timi 36 years age na ma betwa 50 na sa be makro ne ka che me se me fa na chia ya papa me koda net dam a epono ni ano net dam papa we abo me manim wo TV me phone no so mo pa me famra na mo hwe ni nyina ya wale mu nsem wanya charge bia mo me se obi adi me yire na se me se adi me yire na se me wo de da bia obi de wo yire adenti na ta ma me koda net dam a epono na ano no obi ankodi mi mate ya besi dan ya to mutasa na menya ba bi da no e na obi di me menye kunu sese a meni kunu eti menya ba ma bia metimi amana betwe mate nti e be hwe na moya amamre no na obi ade no ho why all right ajaboku ma yenhwe na yento asomfiri ho why me de etiefo ne ahwefo ene Ghana mpanimfo sane mu hu ye e wo TV so a obai e bobumi e tipam anya we ni de nkai wona ne mpra the same thing a course mate twaso malidi ampacho bre mame ene eyare ho da papa na ewiase ahụ se wo kọ ware na wo ye ne tenten ma sa na esie what the hasty just say wo hu wo be ya ere no ho ofe kama sister ku ya no ho ofe but ohu na kiki wa mi se wan hwehwe se di ositie Maame nkama sem pacho so ahunu wan hwehwem ahunu ni su ene ne ban ene ni su ban abre ne ho ahwan mu nyina no wan hwehwem ena wode kokko ware ya aware ni mu nsem de em se ye nyina ya te ye hunu se de esi koye na odi mirika
na chasa se unim se wo kan na kusasi sabi wo di opoku nti wa hunu onsoso nkrofo ni bi ya nka wakoma beto yem so te ase e na adi mrika e na wakwa ware e na aware ni mu nsam de noa bi ne yahuhu no wo hese ye na me de me kan se eja poku wo case ba oni abotre wonim aware se de esitie na otimi hu se ni nyina mu no na koma eye ne ya broken heart afa papa wontimi na nya sa ne ya de eye de na no oba atena na asema ba se bi so obo adwaman so oye den no wodimi ka hu akwa ware you see wodimi ka hu sanka opa wo ba yi e bia nka ba Afisem ha sei no nka betimi aka ama maka abom se de wo kase won chi akra wo ye me dofo ne de keke ka wo bia wo entasu kokko wo nanum so ojaiti fufuo etinka bia kua de waye bia no wo pe wa de anka wo bedru Afisem mpanimfo anim de enka ye be ka ama na bom ba de brika hu akwa ware e che se wo no aware no enya ona wo ye ya no akwa ware wo ya renti ade nka bi kra nka koye no ho ade nkoye wedding na nka eja wo so oba bi metena wo nchen a na nka akwa akosi se so de brika hu akwa ware nti emfom so no dodo na no efre eja poku na de ade ya ni ne de keka ono na pe so ati ase eni ti wo kwa ware no wa mi se obi a se sister akua nkwa na ope no se no wanya akwa ware na wie eti wonkwa no nkonkwa ya asede no wo ka kire ni se Maame wo ka kire ni se wonkon oba no enkonko jaa na wose da bi je so oba ni bejao na ahwe oba ye ni ase ote ya Maame wo ko jaa ni sese no eni ti wo na wo pe wo fa ahodie eja poku kokromu ho na amamre bi e wo ho no bi atetu ho firi wo na edan a mosie ejapade na mosie no edo so ya hwe e de ama obi a se de na koma sipe na asemfa na asem wa na wo pe na akoba ni sei eni ti ya bru o ye du atemo ye ya odani o wa na wo pe wo nto obu ase nware eni ti wa nto obu ase nso anyai ena wasa ato obu ase wa nto wasa ato obu ase akọware foforo eni ti ye nyai de your friend say wakọ ware no nko krom ho na yes eno krom ho na obekọ no so ya asem just nana je producers edi na chi nyasa papa we nku adru for hwe na konta impo de ekoso no just some producers di na chi ena akọ bua na ma awariji na awarija ye na baso enya sa de a ene agro bi ne yedie Maame medase pa medase aha nti Maame fancy na Matia Maame atesen ben ade na Maame e fro sen Maame ya ofri ne bai me fili mampon anopa de ne donam pa cho blante bi ni mawo on e bleki me virgin e fe ka sibla I was your virgin abom gina o so na ya odan on e bleki me virgin o breaki virgin wie ya no one wo ya na tam o breaki ya na nyinsen ne bai ba chan o breaki ya ton onyem ba chan gina o ba me na me nko Dr. Bast Ushe kwa be na fa so hia no e ba cho e ko ball campaign na mi hia e den campaign school mu campaign na o ko school wen e ba cho me ko tanko awusi na JHS ana say JHS no wanya mfie sen that time no about 15 years nti obi a wo school mu JHS o amokwa akọbọ campaign na say na amokwa akọye games e ba ne say na akohia be ma o break you virginity e ba cho nya ko obi wo kuronu so na na ekoye ti ekodu ye no na o so opeme na msuyo mate opeme mate na msuyo na be ma hia wo campaign na nim ne dada Bacho ana minim ni dada na unim no okro ni mu oyo okro mu ni bacha ti na nim no onkranza ho dada e na mkoko hia campaign wo se wo pena wo se ai mate ase e wo ho a bia onu mo ntiriko bacha e ho a na se wo te ase ma no ti dana no no dai bacha sesen dey na moko campaign na wo hu a wo se wo pe sa dana na ode ko fie bacha da wie campaign ansa ye ba fie nti mo ba fie no ono kokko dai he no no dai e bacha ne na dem be ma ne na dem kwan ben so ni na nu tu freedom ma ye kwato da dan ne mu se ni na tu ye me ba ho ana ne na tu afi akoda no na just say abrante no ne na ne da ye frɛ boy ne sen akwasi blight your friend say akwasi blight enti wokọ akwasi bright ho no mu a one nana ne da ti sa wokọ na ne nana ne hu se osa aba akwasi nkyɛn a na nana na tu afri dem na wo ne akwasi adadem ho
Satan what was when you 15 years. 15 years. And another netimi too. At the dime when ne nana no so here when you be saying. About your age na mimi age. Ba when in termuno emu wakakra. Ba time. Nti time abrantie awo nana woni neda wo ye sure say asema okay no kre. Because was mentia say ne nana ba na say be ma. Oba. Nti say ne nana betu afri dem say me nana de ne mpena ba nti nana no kwadan. About dan ba ko ho nti na okoda sa dan no. Nti ade na mo na nkura mo twempena no. Mo nkonkoda sa dan foforo nana ne mom ne tu ne dem de mamo. Ukọ ne ho che yansa na nyinsan ne ba. Edi be sen. Ba che be busumi mienu. Asa ne anche. Eche me hu me mense na me kọ na ho se. Eti woni ne daaye no busumi mienu na chire. Uhu sa wonyem. Na me kọ ne ho. Ka chile no. Nti o kan no se sen. O ka jem se ye nkoyi. Na me ka jem se mi ntimi ye enyin anyinsan ni ntungu. Na misumi swa se maji anyinsan atu agu. Na mko me mama ne ti na me te papa maame nchen ko bo na mane se na ese mafaf afunu na me ne akwasi blight na nyem na o se me nya abotre na ya busunya obeka eho asem amaye besi nne na ne wu ye ne de me nti eho asem biem so ma hwa akram na kolla bi 11 years akwasi bright 1 cd krama de ba ya no 150 a okay ba chan adentia efrana odada me na me send this scam mesendiska akran ne na kasada oso onya abotre mi akran ne oba na be ma tu nani ma so kakra no de na kọ bright fie se bia oba ni nie enti geno na hwa oba wo de na kọ ho me ba cha me de na kọ ho me kọ ne papa ba ko ka kire me se me nja akran ne ho na me ma me so se saa de aka ya abo no be metu ya ka no na benji be ba ye de enko na ono boy ne ba se anti me ba je me ka ono ko na ba ye onu kwa ne baaye onu na danfo bi ne baaye obe na mama se ko flo o papa ne bra na baje mo doctor ka yabo na danfo ne baaye o ma biem eno ano no se kwasi bright baje se wonye akra ne nya 11 years na denti na ade kwato nanim a o se nyinsan ne nya ne dia o se mi madamfo ne be ka chen se me ko be ma bi o me so me ko be ma bia na se so o ne o die na o ye virgin no no ankasa hu se na ye virgin about odi de moja abaye kwa eba bebre ana se bacha eba bebre mo no ankasa de nani hu yi bacha man be he se kwasi se moja abo mo bo we ba shiti no e ma di gu palazzo e hie mo ansa mi besi na so no ankasa hu se wa break you virgin breaker afa nyinsan aba o se nyame dia na virgin obi timi ne virgin da e ma ne no ba beda na unya show se bia wo no da ya moja ne ba na your menses ba cho dabi anto aso amayitwae vance eto aso encha eto aso be sen efese menses ne dabi ono da ya no moja ne ba to aso be how many days amabi me kasa gu ade enu ye na mente wonka amabiem entwa ba cho dabi so se moja na entwa se menses ne we ne ba ya na gu ba shiti ne so biem de mansis na mabiem sa me de ba wo no ba na wanya menses pen ba cho dabi woni ni hia ye no na wonya nya menses pen ba cho na manya ba ko okay eno ti ba ko pen ba ye na me pese me calculate ni ye hwe na akra no wo hwe na o se kwasi bright ba chai na he fa ne se no na nim de na so de me nka se ono a ono a Debi na so de on kase ono asesen. Se na so no wo se nya ono a. Me mi gidi se ono nkwa na me ne na fa yafunu. Nti hwe oba na so na hwe kwasi bright aso a. Ono a. Na so te sen. Na so ye te se kawuro ni bi. Na so te sen. Kawuro ni bi no. Ejina ho. Na ye dendende. Kwasi bright da wase. Producer Fred Bright ne na kasa na sesi a ye friend nko bright ba bia wo bia peke call no na woni ye nkasa all right ye sa aka no nti bright aba chia no na bright pa good morning ba cha ho ye and I was right. Na mi adumo ba cha ero ma me na me de wa ba ha fi se won hwe me ba jo ba ubleki mi am pe so ba di akula no ba jo ba ne se ma ble
wanya oba ne nete ohwe nkrofo ma me so me ba no me ni buafo bia be ma me ne nete o ka che ne se onhwa wo de te wanya kwan e da da me a be je oba me doctor ka ma bo ne be chia se wan chia de a me ma polifo a chew mama efirim de wa achew bi se me ni buafo bia me ni buafo bia wana me no nyim yes osim enya blane enko e de nu ka chem so be de ni test sakra ne yoba wanya oba otutu nsam gu wasum na bright so be den obe de ni test e na so kan den e na mso ka chem sakra ne yo ne ba na o ma ne kwan so o meye test no me ka chem so baby obekọ bia onko ye ma bright hello bright hey osa hello bright Maame. Etisen. Yamina dumo na mo so. Osa nyinsen unim ho bi. Maame. Wada bi ba mi da ma se pa. Ai nze na na di kan afre me ama me na kasa se mo yi. Ana o ka che me se ge ni di mi. Osa ye wa ye kan se bright ye wa fidie so producer be di kan afre. Na wa mo hu se ye afro nti ya afro yi ano me se nyinsen no wunim ho bi ana se nya wa. Oh, we ba che no na me se mi nchiro mu kakra. Bibia de wo, o de bibia ya wa dan te na bibia so nchire mu. So no na de kin abeka de wo. E na fe na me so ma fe mi amanya me. Ani se no kure ni de ni de nka se me ni nye de ye ni bibi. No. Na man en se ye ni ira me no yeti. Na ni os ni. Sa so so tanko. Bright nyinsen wunim woni ababa wa ne dai se wamfa ne se wo mpena se wo ne dai yo se ma no de me pese mi woni se nyinsen no wunim ho bi ana mi tru ko wa ka ko be ma se e na mo tra ma Bright woni ne dai ana se woni na ana o mi pese mi Bright unim me time na so wo network kra nye enti mi bisa o question ayen kwa yanim wo ya dan kire mu firi soro be ka form abaya no ne dai anasa one na ana ne nada nyinse no de tu wanim no je anasa wanye anyi se wo ni bi ma me ko e no na ka je ni o ni na o tam ni o bi ka je ni se o ni mo chi e ma o be wu ya ma kan ti do wo yi a sam ready akọ̀fẹ́ kọ́mánì nàìjíríà yẹn kí wọ́n wò chíńchí àpapọ̀sí wò nyá. Bright jina yie ma me wo network ne nye metede wo kan na wo pa kire se wonyinsa ye no wanfa meto wanim til se wo ma akra ne nya wan ye. Very good. When you say one son na o ai tan ko mo about for is for and the food. Akra be ni ye. Mo da akra ni ki se papa. Ki ko da akra ni mo so ni papa. So we ka ka akra ni. Ni ate no mas tan ko ro ai ki tan ko. And I'm afraid na I just abai dia akra na se ba. Maybe Bright me bacho jina ye kakra bi mame why wakasa no unchire mu no mintini ye jina ye mame aha se de mu ye kakra enti nyinsen no se oba nyinsen e de to be manim wanfa nto wani mu datel so wo ye akra ni nya 1 year sa na wo pa kire na ababa wa no se time a oni ni hia ye no ye virgin wan kasa kura hu moja kwoto parazone e ma ne de bedsheet e hye mu si ye yampa Osi no ye virgin na breaking no virgin breaker am person na breaking virginity na oba wa breaking virginity woni ne die ne di san ansa na wo te se bia wonyem anase wa wo amakra na nya 1 year wa wo ye calculation na nsi wo de ne so madam eno na chiro no ne every 2016 mu on before now was this when school na no
Bright wo network no ba bia wo wo no network ne moaye enti se ehwehwe waso sa akra ne nya wo ba na se bia wo ye 1 year what say yes wo chini pa akra ne papa wanya nti no ba wo nchen a per time ne bra na be ye DNA na certify sa akra ne ye wo de a ne ya to aso e won sen kan ye mu why wo de akwa man ka so de ne ba ye no man ka se fi na me ka tell ni say fine so se akwa ne ya mi pa ate wo ma de enti ko me no su na wa no ba enti on pa akwa ne man na me pa ko ma me ire ni ka ni su o me ti akwa na man e ka tell ni say so de akwa ne ni man madam me say o de ta na wo kan enti me be ge we pa ya ni man ka ga ti pa o na wa pra wo no o mo mi ti ma te wo ka kintambo o de akwa ne ka Bright Accra went to your hospital ka na se waba abegye atum se ye wo de ato anso na se fa ne bra me fa nkoma me yere enu kwati bi we sa na ye de Accra yenti nipa sa ubetimi aba fie na bia waba be pa cho sa Accra no ma ne life mumanchi aka eka ewo honie monye ansa na wato ba na fitin ya se magye atum fa me ba bra me fa nkoma me yere sa na ye ti nipa mami ene se bia ne fitin ya magye atum fa me say what you are required me pa ho de ba me bet ni na wona ni ma ni bi to wo we fe ni ma ka for you oh ke le lo fu Udi trapa, udi tra. Uye konsen me wa kura na me na ma de tot. We ba she we ma ka dem sa me no wonder no. But uye konsen pa. Uye konsen be ma. Ina na ma hunu uye konsen pa. O blight uye konsen pa. Be ma konsen kanakure. Kanakura na ede. O kanakura ede. Kanakura Bahawbo, Obana Wafana or Mammy and Sana or Shannon, who got every cruise on Shaw de Mount. That is a one sharp now. Namino best yenny. O blight pa, we are conquersani Bama power. We are conquersani. Bright, enti demakana me brenna son ti per time nebra. Sa hwehwe waso na akra ne nya wo de a brabe DNA. Na nso wo de akra no kwachi ne pe ne papa no anya. Obua. Kagwa de nemu. Man pata obua. Wo ye sure? Ma obua. Wo ye sure? Pata. Wa fa akra na ma be ma bia. Wo ye sure? Pata. Me ni ma awoka mam na de me ko hospital. Me mam no wo na twa doctor ka. Me mam no wo. Mate, enti Bright per time na ye share producer ne nto aso me brena son elder mpacho bremu mame. Mama next interview ni ntina se mame. Maame Frimpomaa me da se. Usa onse enkwala no musi so na etumofo amomfa. Onse wo pepre ho akwaji wani so. Akwaje ba akwa hye wachi na Brighton so. Etene ba bia na suma adwodwo no ai hawa mawa. Sisi ya wankasa wudi ho adanse se 11 years ni enya de a obey wahwe no da. Nti Brighton so aware a oguso ono so bone bra e woni ba bi. Na de me ka kire Brighton se onim sa akwala no enye ne ba e wo so oba no be ye DNA eno na beboa no. Na ne ba nso a wo so hwe no. Untumi mfa akwada ma wiase. Na onye wadwen se wo de obedidi ada but akola de omfa ne ho eno de yenye ne saa o ba bia enti omomodemra na omeye na sede se ja a wo de ba abawiase na ma Frimpomaa first case no eye owura set opoku ene ne yere akua ene ma akoso kakra o ene ma akoso pa wa ha ensem no mitie ensem no mu no na mehu se aduru ba bia poku de yawo ya ade bi se wo pene so brebi ema wo che japade no a na kire se enka hono de wo te ase se woni akua ntam ate go se japade de bra ye be che japade no na ya pene so se ye gai na mom nyina to the same area, the same house, the same environment ena poku akwaware wakheda kwhye oba ka ase ne omo boy amane yi am oba ne tene baabi wo no yira betana ena motemo baabi na oba yenso nko tene baabi na ne ya wo sesie ya ekwoso sesie ya oba no a woni ne nyina te na oba no so akofa beema no eno na ma poku gye ne ho a enye ento hwemu a na oda so edo ababai na ma Frimpomaa ma menka sa asem wo nkyere ma no mesra mo anidie mu ema sade nyame bo mo no so oba ya ade ma ne tra so na beema na nya akoma obema beema na koda afiase no kura ne se akuya anya ade ofia ha ensam na ye keka nyina no ye kan nyina no ye ka dwaman de ato beema so a anya niwuo dodo
ɛte so ɔbaa yɛ kapa bɛma ɛdeɛ no nyɛ ni wo bebree yɛ hɛda nka ho asɛm bebree ɛte sɛ mmaa ɛno na ba na ama mmaa no obi ka biribi afa ho a na wanya akokoduro ka biribi hwɛ deɛ kɔ so ha sesei no deɛ ma me di sister no ho yaw ne sɛ bɛma na kɔware wogyi adanseɛ sɛ wakɔware sɛ wanya wukuru bio ɛno nti na wo deɛ wopɛ wo ho woyɛ na sɛ te saa deɛ a ɛdeɛ na esi abɛhyɛ wo mu a asɛ wopɛ sɛ wokye bɛma we ɛwɔ afidie yi so ɔbɛhodu bɛma yi wo so no ɔbaa wɔte saa no na wareɛ mu mbɛyɛ ya na bɛma no nso to ne nsa a wo ɔbaa wahoɔden ne bɛma deɛ ne sɛ ne bɛma ahoɔden ne sɛ enti deɛ sista no yɛ ne ha no ɛma me hu sɛ saa suban wei na no ane aberanteɛ ware deɛ a ɛne ɛsɛ de poku memawamo bɛma na wabrɛ abadeɛ wei ɔbaa wɔte sɛ hwɛ ɛnyɛ deɛ ɛhyerɛ nyinaa na ɛyɛ sika o ɛnyɛ hyɛnhyɛn nyinaa sɛ ɔbaa wo ho ɔfɛ na wo suban nya ɛne ɛwɔ ho ɔfɛ no yɛhunu sɛ ne yɛbɛsi aka ho asɛm bɛma na yɛadeɛ nya nke yɛbɛka bi akyerɛ no ba suban no wayi na di wɔ ha no nyɛ ɔbaa deɛ kɔ hɔ do bɛma atwe no sɛ baabi aduru yei ɛna bɛma yi anka fie na wo ne nko ahyɛ dɛm na wanya botere na dwa anka bɛma yi kɔda afiase a wo na ɔde no akɔto afiase o ɛno na yɛ ne yɛka no sɛ wɔn nsa kɔ a na wano nso aba yɛsɛ wano ba na wɔn nsa nso aba enti sɛ woyɛ bɛma saa na wɔbɔ wano so